Bungi melo lako kita solanasang. Selama sumpu lante atu tani la umpu dipuang sia unanungi tu kadana. Mamalikan kumua anta tontong masake solanasang lan pandaranan na puang. Taparanduki te kami nombanta tamenani lamai penanian kombongan Pak Ratu 2 aya misa na aya mak pentalun kuanga tu pelak baku. La tabasa sia la tananung tudiona kadan na puang dolo jomaita pelaku pak tunduan ta mas sembayang. Sipatu kan mak kure sumanga puang belan na tontong tu mama semi payan lako kale simisa ki ondong pi atu yate mak kure sumanga kan belan na mibengkan atu sangatu sipulung lambasa sia launanungi tudiona kadami. Penamasalo mikiranun tula unarang ikan denopa nayate kadami maleso mintama tangaki nama dinduka tontong kipogau lan mintu allo katuangki. Ya mate tepas sambayangki kipalaku lan sanganna puang Yesu. Amin. Kadana puang matua tula tabasa sia latananung bongi totemo. Ya mutu diala lamai kadadian pasal talung pulang misa ayat 22 selako ayat 42. Kadana puang matua tunakwa malaimi tu Yakub untampe Laban. Yatona mak talung aluamo na pokadami tau lako Laban nakwa malaimo tu Yakub na solami Laban tu mintu sangadadian na anna ulai pada mambelanna kalingkan pitungalo anna lambi dio buntu Gilead. Apa saya tu puang matua lako Laban to Aram to nama bongi lantindona nakwa kila letongan ni damu makada lako Yakub la melona la kadakena. Mangka to nalambi mi Laban tu Yakub ya tu Yakub unosok mo tendana do buntu ya to. Na ya tu Laban unosok toda ya tendana do buntu Gilead. Makada mi tu Laban lako Yakub nakwa umbara susite penggauramu amu tangana sia mupalayan tu mai anakku butung to dirampa bas si mataran apa rabanangna amu malai kam bangra sia mutangana tang mupokadan siamu angku isan ni lau usolangko naturu kaparanuan sia naturu sengo sia oni ganda-ganda sia oni katapi sia tai polopi amut tangga na unudung itu mati bati kumuane sia baine ya moto muni umpoga umo penggauran baga mata duka sia tu limangku la umpatapai komi kadake
apa sang mai bongi nama kada lako kaleku tu kapenomban na ambe mu nakua kilalai tongan ni damu makada lako Yakub la melona la kadakena totemo inang la male moko belanna mamali tongan ko lako banonna ambe mu na maapai amuboko itu balokku mebali mitu Yakub lako Laban nakua mataku na kukua mealai toro na mani tu mai anakmi na minda mini unappa itu balokmi damo na dipatolen daka dio tingayo na mintu sang dadianta keladenni dio kaleku tu apami alai sule apatai anaisan ni Yakub kumua mangka naboko Rahel tamami tendana Yakub tu Laban sia tama tendana Lea sia tendana to baine sabua da dua natai nakabutui lenni ya to nasumo lamai tendana Lea anna tama tendana Rahel apa na alam Rahel tu balok tau anna patamai lapik unta anna okoi na pemabilai Laban lan tenda yato apa tai nakabutui no kami tu Rahel lako ambe na da misengke ambe belanna tai kubelai bendan dio tingayomi panarampoi na lalan biasanna baine na pemadakai lan tenda yato apa tai nakabutui tu balok taunna redek miara na Yakub anna sarabai tu Laban nakualako apa rapalendurangku sia kasalangku amisengkera undi unula na ya tomi bile simisa itu parianangku apa ratu pariami mikabutui painde te tingayona mintu sang dadiangku sa sang dadiami anna polaiki salunna sola 20 mo tonna torro sola kamu na yatu domba birangmi sabembe tak bangra masalah tu anakna saya tu lakinna tak era angku kandai yatu tangku lain namo tak angku patirong komi sangadinna kusonda saya tu dibokona ke kula yalo bak tu mabongi mi pasurungina nala ada nalo ke allo siaya ke bongi na parra nak sangkang sia maroya na totemo 20 mo tonna lan banommi sang pula apa tonna ruranan mati diona te anak mi dak dua na annan tonna diona dombami sia bembemi anna pesang pulo misondai tu saro rak takku ya ketang lana rondong nak kapenomban na ambeku kapenomban na Abraham sia to na pengkaulai Ishak manasa totemo misua anak male mak palak lobang manasa natiro pong matua tu pariku sia kamar atasangku mengkarang ya mo umpakilala komi sang mai bongi rampuen dem tu kadana pong matua na tontong dipuka ada dikwa mau pak sarongko ki ke tontong idirang itu kadana pong matua na tontong dipogau lan mintu allo katuanta kadana pong matua la tanan nong bongi totemo la di pengkarontosan lan misa kada yamutu puang merinding pala sang seluruhan di pakaborok lan sang anda puang Yesu den penanenna pas sekolah minggu ke di Palemba itama basta turaya nakua pemarangai umpake matamu mentiro pemarangai limammi lentekmu nasi tarrukna belanna natiro ko ambe daumai suruga iate penaneniate mak pakilala kuma mintu tu dipugauna siadi panakna lan katuan tontong na pemeranga pong matua susidu kamo agan katuan na Yakub tonna torro dio banan na Laban 20 tonna apa belanna tak monasusi tumangka na sipatui
Ta mo nasusi tu napokadan na laban tu napogau. Malem itu Yakub untampe. Susidu kamo napogau Yakub lako laban to, napake na tu laban. Say lako sengke tu laban, an namale unula itu Yakub. Apabila na tontong narondong puang matua tu Yakub, an namakada lako laban nakwa. Kila litongan ni, da mu makada lako Yakub, la melona la kadakena, la me pak basantanina ayat 20 pak. Sang siluran di kaboro lan puang Yesu, narondong puang matua tu Yakub, tangnya belana sipatu tu Yakub di kamasei sangadina, belan na pakaboro na ripuang matua, lako kalena kumwa, daan na tontong umpogau kasalan. Napapayan puang matua tu kamaloluan na, lananay umpasulay tu taon na, lako lalan malolo, siya katonganan situru pak purayan na. Yamo to, la tontong di kanasay lan katuan takuma, tayan na mapakapa tu puang matua lako kaleta si misa-misa ki. Tontong ki napatiruan tulalan katilendokan, nakamasay siya may pakadanan susi Yakub, na pakadanan puang lako laban. Lan sura misa Korintus pasala 10 ayat 10 nakwa, maruru tu puang matua, ta na popaelo na komi di patondon ni petoba. Sangadina lapada napabu tu petoba tu katilendokan, kumua amibata umpe kananangi. Sang siluran tu di kaboro ilan sangan puang Yesu, manapa mo komi lako puang, belana ya tu puang malolo siya tontong ki lanataranak lan mintu allo katuanta. Amin. La mintama ki pasambayang sama lele, na tu la dibalan pasambayang, ya mutu yang pertama ulang tahun Bapak Doni Pijar Tandilolok, Ibu Agustina Mangido, Saudara Elifas Lolo Padang, anakda Abigail Keri Rajo, dan yang kedua Bapak Duma Bella yang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, rencana perjamuan yang akan dilaksanakan hari Minggu yang akan datang. Ta mas sembayang. Kita letuku makure sumanga belan namang kamukan mirondong lan sangat tu masenna. Kini umpudi umpa kalabi sangami. Kadami mangka mukirangi denupa na penamasalo mi tontong pamaleso ilan tanga si misa-misaki. Nama dinduka tontong kipogau lan mintu allo katuangki. Kadami tontong pamatoto kan puang belan na tontong kan mirondong lan mintu allo katuangki. Makure sumanga kan sola sulu si anaki tunalambi allo kadadianna lan allo yate. Tontong komi makaritutu lan mintu allo katuanna opuang. Ambe mamasta lan suruga, tontong kan mangando lako batang kalemi, tupak kamaya tontong diangkaran lan banua kabustungami, denupa nama din diangkaran situru lalan pak porayami. Pasake siapa matoto itu tim multimedia upuang. Kipasambayangan duka tu mintu kombongan mi lan jemaat laheroi sia mintu sang silurangki umba-umba nani. Tontong komi rondongi lan mintu allo katuanna. Pasake tutanan dapo na misa sola misa upuang. Pasake itu dakaran kandeki sola nasang.
Sang silurangki sia kipo tomatuanna sia kipo anakna. Tulan kamalaman batangkale tumangka kipo kadanina belanna saki. Kam kiranuan denopa na tontong bata mapasare la batang kalemi opuang. Pagari tumintu sala budana. Tontong kami pamatotoi tutoma parentaki na tontong duka unangkaran ni tudiona kaparentan situru lalan pak puriami. Ambe mamasa lan suruga kipas sembayangan tu perjamuan kudus tu la diangkaran ke alo minggu lasai. Kiranuan na kamu urondongkan na denopa na makdin kipogau selagi angkaran situru lalan pak puriami. Kipas sembayangan duka tutommi tumangka mi pelelangsa lan te kombongan mi lan jemaat laheroi yang mutu Bapak Pendeta Aris Pakiding STH. Tontong kami rondongi sa tontong kami pabatta yopuang. Pasake itu ibu sia anak mi kaborosan ni. Ambe mamasa lan suruga atu totemo nakabukan bongi malilin tak kitandai apa tu labu tu lako kale si misa-misaki. Apa kamu tu kiranuan tontong rondongkan dan nopa na bongiate makdin kilendui si sole kale manaman na masyang melambi opuang mi pamilikan si sola kale manaman sola buku baru. Ambe mamasa lan suruga ya mote tu pastambayangki tu kipakendek mati olo malabi mi umpotete sangan na puangki puang Yesu. Amin. Ramporandan namo te kamenom banta kure semanga tuatu ma dintani siumpu puang bong denopa nama maste tontong urondongki solanasang bongi melo.